mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko bamwishe bamujugunya hano munsi y'umukingo hano mu rutoki muri kureba. Nkuko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko turi hano mu rutoki ahiciwe umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore yuko abaturage bahaye itangaza amakuru bavuze yuko uyu mugabo yari asanzwe yibana mu nzu wenyine, batunguwe no gusanga umurambo wiwe hano mu rutoki aho bamwishe urupfu rubi cyane. Noneho gisoro uzi ko ndi icyamamare noneho tugiye kuganira ntabyo narizi kabisa. Banyita Kidasamura, ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda. Wowe witwa nde, ukora ibiki? Bobo Chris, ndi umuhanzi. Bakwita Bobo Chris, uri umuhanzi. Duhuriye muri kese twise tunamenyana. Ndabona hari hirya stand, ndabona mwari munakora n'amashusho y'indirimbo. Ariko rero aha hantu turatangira kubakeka nimba mwaje gufatira amashusho ahantu umuntu yapfiriye, dushaka kubashyira muri risk namwe tukabakeka. Oya biriya byo kudushyira muri risk ko natwe twabyadutunguye tu. Nkunda guhangana n'ibyamamare gutese. Ko nkunda guhangana n'ibyamamare. Natwe byadutunguye ntabwo twari tubizi. Twaje dutunguye tubona umuntu ajyanye yari yaturabikomereza ibyatsi turamureka. Ariko yapfuye urupfu rubi kabisa. Cyane kabisa, natwe twanabyiboneye. Birakaze. So reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho duherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda bose, abandi batangira kwifata ku munwa. Nkuko muri kubireba hano duhagaze mu rutoki ahiciwe umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, aho yishwe urupfu rubi cyane, dore yuko abamwishe bamujugunye hariya hepfo gatonya niho umurambo wiwe uherereye. Abamwishe bamujugunye hano ni mu gihe abaturage batanze amakuru kugira ngo tuze hano, bavuze yuko n'ubundi uyu musore yarasanzwe anywa ibiyobyabwenge. Umuntu w'imyaka 35 bavuze yuko atari afite umuryango, ubwo yibanaga wenyine muri ghetto. Rero yagaragaye hano munsi w'umuhanda yitabye Imana. Umuturage wamubonye bamwita Jean Dodier, aho yamubonye mu masaha ya mu gitondo ari kujya ku kazi bisanzwe, asanga aryamye mu hano hepfo mu rutoki. Ahubwo twibaza ngo yagezemo hano hepfo mu rutoki gute. Ibyo nabyo araza kubidusobanurira kuntu yagiye amubona. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB barimo hari ahepfo barimo barakora iperereza kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Impamvu nanjye ndi hano, ubugenzacyaha RIB hamwe na polisi batubujije gufotora umurambo no kwegera umurambo. Ndavuga ati rero reka nze haruguru y'umurambo mbariho mfatira amakuru. Rero nshatse kumeze ute? Cyane kibazo meze neza kabisa. Nta mahoro. Amahoro kabisa. Uyu muntu wapfiriye hano byagenze gute kugira ngo apfe? Natwe twaje turimo tugiye gutembera tugenda, tubona umuntu aryamye aha, twibaza niki kintu iki yabaye. Gusa nyine twavuze ngo reka turete umubyutse turebe ko icyo yabaye, dukimenye nituvuga ko yanagize n'ikibazo tumenye cyari cyo. Ariko gukora ku murambo nibyemeye cyangwa kwegura umuntu cyangwa usanzwe umuntu yapfuka mukoraho icyaha gishobora kukujyaho. Ndabona hano hari inzego zishinzwe umutekano RIB ifatanyije na polisi. Ese nkawe wabonye uyu muntu wabonye yishwa ati bamuteraguye ibyuma bamunize, wabonye yishwa ati? Twabonye nta kintu yararwaye ku mubiri we. Bamunize ubwo ngo nyine wasanga bamunize nyine tu. Bamunize ahita ntabwo yakomeretse. Nimba yarasinziriye hariya, nimba yaragize ute sinzi. Utuye mwa kano kagari nawe? Oya nje ntabwo hano. Ntabwo utuye hano. Wari umugenzi wigendera? Umugenzi wigendera gusa. Unenge ko kubaza ngo uyu muntu wapfuye uramuzi muraziranye, niyo mpamvu nari nkubajije gutyo. Wapi kabisa. Bakwita? Banyita Espoir, amazina asanzwe. Ariko ndi n'umustar. Ariko uri n'umustar? Ampaye nkamuye n'icyamamare noneho. Gisoro uzi ko ndi icyamamare noneho tugiye kuganira. Ntabyo narizi kabisa. Banyita Kidasamura, ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda. Wowe witwa nde, ukora ibiki? Bobo Chris, ndi umuhanzi. Bakwita Bobo Chris, uri umuhanzi. Duhuriye muri kese twise tunamenyana. Ndabona hari hirya stand, ndabona mwari munakora n'amashusho y'indirimbo. Ariko rero aha hantu turatangira kubakeka nimba mwaje gufatira amashusho ahantu umuntu yapfiriye, dushaka kubashyira muri risk namwe tukabakeka.
oya biriya byo kudushyira muri risike ko natwe byadutunguye tu nkunda guhangana n'ibyamamare gutese ko nkunda guhangana n'ibyamamare natwe byadutunguye ntabwo twari tubizi twaje dutunguye tubona umuntu aryamye hariya twikomereza ibyatsi turamureka ariko yapfuye urupfu rubi kabisa cyane kabisa natwe twanabyiboneye ko ntabwo